Kalansanandot ongo tood toko masimbayang kinaposikan dati di kasuabon na bayno. At ako katilambusam kanaw misis at ako di suang sambayang. Kinarahingan suang kadyang sorga kung sikaw dat kasuabon iti kano kabihed katilambus kaisisan da sambayang kasuabon iti. Kung sikaw nagi mantad dat piramutan dat gunaan dahay isuang gat pisisan iti mantad dat kasalimpunan gisam mapupusan nga manahak sa kadung gisambot santab na padit ay mulayan dahay nga kasandot tarimon dahay miampay ginawad paingukab. Tinasambayang dahay so ngaran Tuhan Yesus. Amen. Saan po mo sa kud asanang sabon? Sanang hari Sabat kumad ang sana toko. Susuay di kinenan dat iti dusak-usak iti sulap-sulap padi niyo no. Poring-poring no. Nga iya ti kasari dan modern gati dia wo. May padan it pangantilan nila wah. Aduya radi kapit it sulap-sulap no. Kaya di no pa itadaw kanihab nga ay asanong ikindendalanon alay dokunon nakarikat ta hilawalay. Tuharahot ulam no nasosaraw dit karitadi minewayad hilad jalan tongod. Iri no kapya nakaambon doho di kanihaboy. Pagindalanan dat pikira-kira 3 jam nahanam nakarikat matud 5 jam diri gara-gara daharat minaya ako jalan tongod di wonsay-wonsayon katalib di wonsayon paggumu dihit i bawang gambatan angaralom magiit iko daw nangaulakan di karita kasait dihit karita dongkoro ongay nagiwaya i karitad Exia minaya jalan tongod nga tokay nasip ko nakasupan ko daan po mahila-hila anday siya di modok narasmi nad Exia jalan tongod. Kasuabon na po ba hom tulo na pod panambarsan dati nga uhupan do kinorohingan. May dati imbulaya pengkurot kamayan dat uhupan do kinorohingan pelajaran dati kasuabon na bayno. Mentok na pod kayo napurimanan asaru kawid uhupan do kinorohingan. Ido kayo purimanan. Ay mat pengkura obing uhup kinorohingan kamu it dakod apurimanan lah. Pengkuro may hal-hal tongokoro idihom uhupan to kay kinorohingan kamu. Irihi tuhot to kadiri. Ngon na pod it ani ba asimbar nga uhupan to kano po kinorohingan pengkuro piya nga uhupan to kay kinorohingan ka. Nga haro naging matitimpo-timpo asaro dati ay kinantatakan iti ka. Kapuriman to kad idi kinantatakan no hit ay apurimanam otarimo dati. Tapot kari kinantatakan. Nga ngono pa dati iwala ilo kamondo uhupan da kinorohingan. Akon nangku ko nuka kinorohingan idi. Inan po pagumbalan da away anda ko nga kaubasahanan. Sakiro na pod to ko kasapid di pagumbalan dim uhupan to kon da kinorohingan gisambot kanu to ko manalibamban. Kamono pa di nga
mahal iti panguhupan da kinorohingan ge, dong tumanod da di ayat, mahal. Ko pakasap uhupan ko na gi. Kadit iyo didihot kakikitanan dati. Pagumbalan na po di awan ako nga, pagumbalan na kaubasanan, it ay katalibam bandet ay kasapan dati. Nga saira na pondod, ori katan to di pagumbalan da agat, uhupan to kinorohingan, gisom dot kanu tokoy manalibamban idit pagumbalan idi. Jadi ino po di hal-hal tong koro nga miagalidit. Di uhupan da tiyo di gi, kakuan na po nga, it ako po, kanto. Iyo matu di diri. Jadi miagal na po di ko kasangat to karita no. Barabis ka po papaydu. Paingkuruman da diri uhupan na kinorohingan turi kamo. Sakira na po di nimang ga aiso na di ralan ng uhupan na ikanto di kinorohingan ka. Otapotin do dat ay haron da tulun dat kawaya korikot da may panguhup. Akan na pa ka iya di nga kodop ko nun da hiri kayo na nidi. Kodop ko hiri kayo na nidi. Aswaban haron na gitulun dat ay korikot ta manguhup dia. Kaman na po nga nakodop ka diri nakasahap ko kasari. Tay ko ay nawayaan isan tuong miampay dat kaswabon nga paimpasi kasari. Mangun sikaw ko pantamangan kinorohingan. Kakikitanan na po nga, it no ikantakan do hiri. Di matu diri. Nga ino pa ipanumbayaan dati nga asan nga kinorohingan. Paingkurah na pay awayaan to ko nga uhupan to ko siyo. Iri no kakuaan dat aputo ta sambayang dati dot sumuandi minsamak kuma kinorohingan. Saira na pod oray tano komondot ay sakadung ka kinorohingan kumad manikid dati nga mila dati ukaban isuanggat Filipi buk kedua ayat kahapodam talo. Kitab Filipi. Harida loho di nga susuai kakitanan ko basanan. Isuangga kitab Filipi kedua ayat podam talo. Kinorohingan na po nga mamuru isuang do kayo maya dot korohian di siyo teko buruan di siyo tumanud dot kapuahangan daw. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaannya. Tilo nga ay saira no pod makiano to ko panguhupan kuma kinorohingan. Nga no kadhilo kinorohingan no hit papaburu isuang do kayo tumanud dot kapuahangan daw karelaan. Kamu na po kombal to koy harap pakianuan dati iyot ti dadi ho korohian to ko nga kani ka irihot korohian na kinorohingan. Akunan to kanari nga no kadi suang ginawad mopol-popol dari.
Nokuro madi kapya kinarahingan tu adi manguhup kah ge, nya aratianna datid kinarahingan apa kailad nunuhi bobosot osonong kumaha dati. Ieu dih mati ginawa dati di antakandet asimbayan, nga suai mah teureud kawaya kana pakantakan suai na tasaro toko tumugod togod kono, kono angaman, nya galid dih ge, nya galo dit antakan da olidas toko osihat, nga inapahi pamuhandaman nu, rongod nu, ginawa nu nga osono nga pangai ontok aku nu pati panasakitom, girat aku nu pa kumaha kinarahingan kah. Nga suai matid kawaya kape itam pinaik awayaan nu ringa tok ikomondet osoge nu mati akatumbayaan. Nga makianu tokonod kagarasan kumaha kinarahingan tu naritan dahilod kinarahingan it ay mamuru-burud isuang nakapasian dati nunu ita sonong tumanud da karahian disio. Ge, sairad orikot sairad oroitan isuang dat pikaruhangan, harati iso boros sot kaubasan dat oroitan da tulun. Olisi hakudas sio nga akon nu jadi mengasihi mencintai miagal tulo kamu, mengasihi. Ayat nu nga miagal iti. Saya mengasihi dia, tetapi saya tidak mencintai dia. Paling kurelet tilo. Cinta nu nga opus komuhang man pamuhang lah. Kasih olisi. Olisi hakudas sio nga aku namuhang gi sio kah. Kakitana na po dilo nga opusaw to kay ditulun idi nga ino pay lisi dat hirid pikaruhangan nga napisok. Gisombo ino pahi kalibambang ka iginawa hidit mikaruhang idi nga ay okon no di ko miab-kiab bumiagal idin nakatalib. Natagakan no dilo kapurimanan dat muab-ruab miagal di ko nihab rumikot diolo miampay ginawa tumomod miampay tamodon dat ay karay tumitong kiad. Paingkurad akon apurimanan lobi pon namun takidit laid no mikaruhang ge ay mangku haralot ginawa dat olisi hida nga naharasinta. Sayang tidak semestinya mencintai dia. Iya di mari ge paingkukura kayo-kayo. Saira na pod ay nakalaid da di pikaruhangan. Intan ni karuhang nu nga paingkukura hilisi di kasari. Iyo pod dit miuhang-uhang ngagilisi nu ko nakasimban. Kadit mano pa yung manopot bo nakasimban ge. Ay lisi kasimban kamo. Ikaw uhang paingkura kasimban kamo. Haraga dua no pakasimbanan idi nga aailanom okon nagiginumirat ko ay minumbala di lumuaw-luaw ilisi dahiri. Sakira na pod ilisi nu ogirot. Sangkura kinolay da ko mikaruhang okon no gigumirat it kauuhang no kumadit karuhang no.
puji Tuhan, ge. Nga ieuh tuga kapeureut, insanan teu nga kapurimanim paingkuruh ge. Doho kapurimanan suai no, do kayu kapurimanan mungkin da suai na kadahu. Nga ai ge mila borosan i wagu pondok mi karuhang ge. Nga hareuy mun teu giahit, hari orongokud artis hilad hilad suai pamagunan hilad barat lah, kumawin 24 jam na mitangkiad. Harana kudit ino padi lisihid di diri nga napisok kodi. Santuong na di hom kasuabon, wah maina pangurus pitangkiadan ge. Napisok natagak na di sinta dahay napupusan no kamatu. Ino pohit piuhangan da isuang pikaruhangan nga asaru takono dot ompuong, ompuong iti kantakan da pamagunan. Nakura tumuhang ka di sawanu, alumis gia, dilaid. Alumis dilaid tu ang amulok, amulok pa gia, iya nga amulok, ikaruhang nga amulok. Am iri na di tok man tadi di kalundusan kalumisan, muhang ka di siyo. Iyay kangonduan nga muhang ka di sawanu tu awak kasi siyo ohinsom, antakan didit amulok pagi. Nga sayra dat pira taon mi karuhang, iti tulun normal lumahing kakayat ti tumanud da umur mo. Iho kadaw nga intahan ko ni gambar dilan nga tokoy ilo no dihit zaman kagamilangan pudadi kapiyo ka. Tarimon padatid sumimba ni kapiyo ti kaurasurson kainaninanon dati tu iya ti no bagia ti tinantakad lumahing gia, lumahing. Idi gulu apatat padadi iti bayno haro no di garis iti mato nga poingkah padad tok ikumundot mulinaw po tamo da mato bercahaya kadida malayu. Ilon nipon nga osisid padad miagal po dinipon da labih. Mangirak nga tok opurak po. Mangirak kabay no kaki gondila. Modop idwon po inipon. Ngon po. Popion po. Paingkurah pagi. Lumatan na diri tadopon kamintong sopira kirak nga sopi gondila-gondila ay. Iti tumatak tabuk pumurak. Kalataan no hom maruk-garuk na kodop. Ay so nadi kamayan dat mirumo-rumo po gi. Mirumo-rumo po sigo ganda may nando ampayo gakod. May nando angil-angil. Nga ino po hit amulok-mulok po iyo di nga bay no paingkuran na di. Haro po di tiyad di. Asanang namangkud mila po madapat isisa tadapon. Isay na kayo lad. Hi na kaya bilik sampapi ngam. Hi ti ako yahod. Ay arubat di tit walad. Ay ogumu di bilik nga ti kidan na modop. Tu tanganak ng kagayo haro ko posen sendiri. Iwalay nung agayo. Isay di modop. Mikid di bilik ko modop. Tulong nga butak no di. No kadi LDN ro tapayas di nga palanggay. Ay. Ngon gi ada rumah iki. Hindi ki nga gumu tamo dit dakod kapurimanan dit. Nam ina no ba kapurimanan da kondo ba. Nga atapat iri na gay awayaan. Tapat ti mo ti kapiyari. Amano po nga iti na padit.
mulok-mulok patihom nasaguluman tadid no retanda kod, "Oy, iyo di pamatarikot ka, iyo di katutukon." Hmm, nga irini koman kud magisusuay mo ti awayan to ket ti, isay na kaylad iyo di dakod awayan, sampori-pori no pogi tampinay ini, sampori-pori no pod ikapurimanan da hiri. Nga haro nagi kanta-kandet ino poit kapurimanan ngai dati da miagalidi, saira da kausa nga mangigitid isuangget pitongkiadan. Mantad ka ino pay lisino nga pinaimpaw mantad da kalumison, kalunduson, kawakason di karuhangno. Saira na podid tumalo podi kalumisanom kawakason nga irinanday momosed ino pohit tupusno kumadit karuhang nga tumalo. Haray gisambut ay manggigit ta pitongkiadan, paingkuro pagadid amo. Daharo dihit duo na ginaw padam 5 taon na may angil-angil kago ki paingkuro. To palad ka. Nga ino pahi pagangatan dahiti, may dagya ihumo nunuharalan da ino pohit pikaruhangan nga ino pay piuhangan da ko nga patilaw si kasari ka. Nunupuralan. Iyati no po nga umbalan dati det manimpun kago miagalid dit ino pay kapurimanan di nga miagalid di miuhang-uhang ogi ka. Mangulit lansat ki. Ino pay piuhangan ipikaruhangan nga umbalan kago mananduli det miagalid dit miuhang-uhang kaw nagi. Paingkukuro hadakod apurimanan dit miuhang-uhang agi. Makan, paingkuro makan. Isamangkok no hot. Oh, milangay makan da isi sa piring gi. Isi sa piring. Isi sa apayanan da soup. Bah, makan. Makan nun do. Nga misuhu-suhu ngay ki. Kon ka yadi ka. Tampi ilda yakim paingkuro misuhu-suhu ka. Dilaid. Bayno manuhu ka pa di. Manuhu inga antakan di sumakit. Ita nanti kasimbagoy. May dasa sarhom sayra akinalim pupusan no minanuhu idi karuhang. Teka sayra kinalim pupusan no ya dat sinuhu idi karuhang. Sayra kumaya hadid terakhir kinalim pupusan da sinuhu ay dit. Ay, aku na di handaman kau na pangalalaid dama tu diri. Iyoho nga sira kumanin nakapanuho iti tulan konom soro kula. Umbal na di misuhu-suhud. Ayo nakalahing gi. Yadit kaira-kirakan gidi nga umbalan ki ya. Oh, mangingimburu no karuhang dendom. Tino misuhu. Makan dendong nga. Wah, suhuan di karuhang. Nakalahing no kaun nagi matudi ki. Kada get jadi. Suhuan no gi karuhang no iya nga manuho ges yo. Irinit mandagya kago ulang-ulang nga nakatalib ka.
tumagad kayoon na gid katam nga di sikang tokay lumba-lumba lagi dadi manuhuom ngana gidi tampili nga isikang kada pondod papaan ni karuhang lah nga ieu dit papan asapan ka papan paling kurakaw kumbal ko pinapaan na molehing di lain kan naman ti kamo nasamu iti ulah bobos piakan tohot ay sinta nga anakan tadi asapan da papan we jadi iho nga ako nakasap paling kuragad iho kod anuan di karuhang nu hitakan nanom utakon pa utakon pa siya di kabangem kasian isudo kasusnya manuhu dia kasap kay ipiay miuhang-uhang lagi nga di tanah kasap soroku heuy kada pun manat ya di kapela mana po giyahi ay tagal na papan mano po ano oh kita na di tanganak oh kita di manangaki sang kiki-kiki kuntila di kaira kokok kita misuhu-suhuot oh yun nakalataw nga isay na kailad iri nagiit kaimpunan kagud dit piuhangan dahiri pa papan ni di mo ginggat aragang aragang po di takano ay ako nakasapil ako mo na papanit soro ko nga iya di mo tiga papakan itanak sumunog anuan to ka isuduom amusan pa ibubur pasuhuan lagi ay lanta ko na ti tangana kororopon ngay no po no napotakon no umbalay ga misuhu-suhu ti no misuhu dila kaday makan haroy timpud-timpud ieu dit ay asapan kami ba ieu di titingayaman haroy timpud ieu di nga kakito takal magyawa ka no misuhu-su nga ieu dit aramay kakitanan ay i umbalanda gid ako purimananam ako kura kapurimanan ni misuhu dati no so pirak-irak pumutidahan so pitagod-tagod suway kayri nu pakaguhit kapurimanan dat ipiuhangan di lain oh baintangan to kana hila gereja tugusan ulam haro misuhu bay nagi hilda Melbourne haro misuhu suway kari paingkuro mansu isay dako asarud mansu mikaruhang tumbayan ako gisam bodan do nga haro hiit may napapanso nga 2 tulun akan napakasabab po arahian ka mansu 2 tulun nga guntalaw so ba ikaw guguntalaw iri di kakuan dat miandad mikaruhang ni mansu mansu pa nga akabulon nga asanang iba mantad ko makikaruhang ka tulun da suay patut tigad ikaruhang nuhat panakakaruhang nga mansu hirinan dad kanam mong kulikod nga ay ano di karikot ti laho di likod do manginsu may daho rundada ilo likudko ka ano sabon kisaso akatol ka may kukuto kukuto ti uy alagad ko pi orwol kakago nga aramay tigad ay gaduduad mikaruhang nga mansu iya na di kago maayno na kago sabon na alikod di karuhang no nah hindi tokay kukuto akatol o inuhon di taruntod akatol may kuto kukuto no hondi pa kagod siririba hondi siririba hondi siririba hondi kago sampaping
ujung-ujung anu iburu sakain kisah soalikud dia mah tuh nondaran kaki nga pokona kali ku da isasen sigaga nga may dilaguluh pagingisas ki suai na dit ay gitandet rumah radi pangingisas dia jadi umbalan iga kagud mengulang-ulangi di lain ieuheun apa maruhay aku ka pansu mamurus mamalihung katuros manamput tabuk hundia manabun da tidan oh siap ai ko siap kuno no ko siap kuno kagud di karuhang oh sikap kai nga akan na pakasumuliwan kam hiri kana na mandad pandad halaya ti kamanduan mo suwo iso ni mo si tabuk hana-hanam teriso ni tabuk ka mamugusot yulo gi andadan nga andadan mo ti di mi sinta-sinta po sangkuro linaid nga andad po aya siyo to alaid tidak pa ba ito to kalid bayno nga alaid ko no alaid ko no kadi bayno gi nga umbalan na gyud alaid andadon na po no di man bah no pakago agumo pamati atumbayan ko agumo pahit nawayan dako nawayan tako di laid isiyo kasariot mangisasarasuk ayon da rasuk umbalan na gyud iya na gyud da kago isiyo kasari mangimuhaw umbalan nud bayno nga iya di mangimuhaw tokay ay mangimuhaw man kudi siyo bayno kamati di karuhang suayan isiyo magonsak kasari may kadi uhop kasuaban na bayno sambil mo kinangaw muhup ay harapuman kake aya iho na pohot ngon barasat tiyo di tok katok osonong ginaw to purimanan nga oinsanan no pare nga nipih po nipih no ri sakirad dati mantumboyo hara timpu-timpu kosorow to kay dayati tiyo di nga ino pa'y karuhang nga orohian di tiyo di sudah kawin apalagi buat apalagi kanu gisyo nga hirinod mimbulay na day pangangasalat kinumawin do hiring sumono gi nga pagangatan dahiti may don dati patahako kumakin rohingan ipikaruhangan isay na kailod iya kusay teko iya itondu ni karuhang haro no hit kantakanam kaboboyohon isuang pikaruhangan dot momonsed ino pa'y pikaruhangan nga agat nga may na dati patahako kumakin rohingan ako posiyon nom iti pikaruhangan dati moy dot isiyo na pa nga kanu manguhup dati o silih dot lumisih kuma di karuhang dati jadi ino pamati kapagulon na retan dahilo nga sogitan ko mangko di ino pa'y kapagulon na retan dahilo nga makiano to kumakin rohingan patahakon dati kaposiyan dati kumakin rohingan moy dot isiyo na pa nga kanu manguhup dati pangasih yati na pa nga lumisih kumadit karuhang kumano pa'y tampinay nga iyati bagyahi magulo dahiri pagulunan to ko pangasih kanu padilalo nga iyati ni magulo hara na pa'y apurimanan nud apuas sa ginawad montaki karuhang no nga honda mo na dati
sigogadid isio nga kapuriman iti tapurimananku ka irinan dan sakirana pod iati ni maguluh dat sumimban da iri kapuriman kana pod ino pay lisi da pagkurangan nga mumbalat tumalup mumbalo misok nga iati ni maguluh dat manampasih kagudit lisi isuang da pikaruhangan ikaruhang no nga di ginawo korongo gadwa kaswabo no bay no o iho maguluh kano ginawa no ikaruhang no nga o iho ti pamamagulut ti ka sapi gulu-gulu kapiruba nah eh osagit ay osagit iti kinayanan iti jadi makiano to kakinarahingan patahakon to kakapasian dati pikaruhangan dati kanaw no maguluh dat lumisi idi karuhang dati iati ni maguluh dat mangulit lansat kagud isuang na pikaruhangan iya ni magulud may pangimuhaw iya ni magulud may uhup da karuhang papendalan dat buru-buruan mamalihong isya piring nga sabunan di siya nga nururusay to aramay nagyat digi kada na dati maid hanya mimpi ila umbalan gya tereso on kadamay monigo tereso onot mamaguli kago say no kay lod sigag kaswaban bay na nga kano mini pamurong karuhang I love you kano nga tokay kagagang mati siya niya agumo pagahit ay kaindalanan pinindalan ko di gulu ilonot pagangatan padilo nga handomon kagu dati umbalan kagu dati dat papatanduli isuang dat pikaruhangan oke jadi haro na gitit kapurimanan dati dat ay gulian na pala ho di nga haro ti kapurimanan da mitong kiad nga ikalansanan dat sayra na pod man dati patahaka iti kapasian ng pikaruhangan iya ti magulud isuang gat papaymagon kagu dilisi moydad iri na kagoy papaintalang gat kagiratan isuang da pikaruhangan makiano to kakinarahingan da papaylid isuang gidaw dati hinggad ina payt ay lisih dati nga montok da di karuhang may nogi dati pakianuo kumakinarahingan moydat papatuduk isya lisih daw maya dia montok di karuhang no may na dati purimono paingkuran nang kukaboboyhon dati montok kot karuhang dati hari nangkud napanu takalisi nyagal dadit kasalimpunan di piuhangan isay na kaylad ina pahiti karuhangan di nga mumbala tumalup man tadi dia ikaboboyhon no guntagod ko no iboras no nga agiginad hino kaya ay aki kanamato di hino kaya no pamaray ti karuhang hinakarud ko paingkuro say na kaylad man tadi dati mil momonsed ino pay pikaruhangan idi nga mumbalat tumalup ilisi dahiri nga misok naritan dahitid moy da kinarahingan no po ina pahit pakianuan no kumakinarahingan nga moy ina pay kaboboyhon no nga kapurimanan dati simbanan dati santabit kontok kapurimanan ni dati ri tapot kapiyo megal ko bintagod ko no po iya nga irayan dat
katagadan. Iguntogod nga ay orhian da tulon da guntogod. Kamun pa nga apurimanan to kay rid tapat kopya. Bah, miagalidit pahitian to kanatit pelajaran na kasabon bay no. Kung sikaw da ginapagyampayan dati. May na dati tompasya kasariit ay pilisihan iswang dat keluarga ti karuhangan tu ino pay lisihidi nga mantad da kinarahingan iri no kakuaan dat umbalan tokod manampasi iswang dat kasalimpunan kagud pi karuhangan hali piadat nakalaid ni pi karuhangan nga purimunan na pay antakan dit miuhang-uhang ugi. Renungkan kasih Tuhan, ternyata dalam kehidupanku ku merasa terharu kan pengorbanannya, semuanya karena cintamu padaku. Dipelihara dalam kasih-Nya, Dia perhatikan kehidupanku. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhanku, semuanya karena cinta-Mu padaku. Ku merasakan semuanya, tanpa Tuhan hidupku tak berarti. Syukur atas setiamu, Oh Tuhanku, semuanya karena cinta-Mu. kay kanaw misi sa takad isang samayan. Kinarahingan isang kerajaan sorga kung sikaw dat kasuabon na bay no. Insan pakagud nakapangimbulayhay isa panambarasan di karait dat paingkuran nangku sa kadungno panguhupan no iswang at pikaruhangan. Sumbayang kumunta ka insanan it makikinangaw mantadat pikaruhangan diyo tumayan head o gumuot ay pagumbalorogon o gumu nang ikadawhit mumbalo magompuong got pikaruhangan diyo pawayaan da tulun sa pitulun o gumu nang ikadawhit kawaya da pagumbalan kainggaritan da iswang pikaruhangan nga norotian dahay di kasuabon da bay no do sayra no pod man dahay patahako painsamoko at pikaruhangan dahay kumakinurahingan nga isiyan ni kanu manguhup mangigit ti pikaruhangan dat patilambos at pagirat sakirat ihay apatut dat papasimban na kaboboyhon dahay nga anuay na had panguhupan gisa mamilihan mo ng kaya di kaubasanan di tamo o sonong may ino pa'y pikaruhangan nga alumis kasari sakira dat harhi patut taman pasimbano nga may nihay anuay kasiribuan da ginawo may da milay hay sumimban miloh da mamonsed ino pa'y pikaruhangan nga katilambos at agirat nagi sapin sa makasarit ay kapurimanan mantak di may karuhang. Kung sikaw Tuhan mantadat panghakan no tadaw da bay no iswang got tindalanon nagi timpo-timpo dahay sumambayang anuan no nagyahay dat kasiwatan da alumis da mamagampi ditit tadaw sabat da bay no. Ampunan tensanan do sa dahay tinasambayang dahay isang ngaran Tuhan Yesus. Amen.
Wah, hinokopohom kopi rubak toko dot kaswabon da suab. Nga kopi rubak di lot gereja ketua kelas bujang. Dat tadang sabatu baino. Hinokopo.